gosti. Nastavljamo sa radom, drugi dan trećeg specijalističkog kampa za mlade igrače. Onako prema programu i dogovoru. Kolega Bakić i kolega Bašanek nastavljaju radi sa spoljnim igračima. Idemo, kao što smo rekli, 2-2 do 3-3 posle zagrevanja. Naravno, kao i uvijek, tu je gost i naš prijatelj Vlada Ragutinović, koji će tu pomagati i ovim momcima, pre svega, nekim dobrim savjetima ili nekim detaljima pomoći u radu. Da pozdravimo Vladu aplauzom i da nas se obrati malo i da nastavimo sa radom. Sad neću, dobro. Ništa, drago mi je što sam ovde, samo da vas pozdravim. Ja sam sad u nekoj funkciji bivšeg igrača, vratno me se i ne sjećate, ja sam davno igrao. Igrao sam na nekoj vašoj poziciji playmakera u Partizanu. I ništa, samo sam htio da vam kažem da jednostavno ako želite da postignete uspeh i da dostignete vrhunske rezultate, nemate drugog puta osim rada, napornog i predanog. Samo toliko za početak, sad ću vam prepustiti trenerima da rade svoj posao. Potrebu samo da se obratim kratko kolegama. Možda neobično da se trening počne sa slobodnim bacanjima, ali slobodna bacanja je sam element igre koji uz neki ekipni šut za 2 i 3 poena i skok, verovatno element igre koji se najviše gleda u onoj statistici kad se završi utakmica. Naime, predno 5 godina na jednom seminaru trenera u Nikšiću imao sam sreću da jednog trenera našeg slušam koji je ovako dosta kreiralo u mojoj glavi neko drugačije razmišljanje o slobodnim bacanjima i kad ih treba trenirati, kad ih treba vežbati. Da je čovjek izgovorio da slobodna bacanja, kažu toliko utakmice, šutamo i 20, 25, nekad i koji više. I često se dešava da u tim nekim penal završnicama kad radimo analizu zbog čega smo izgubili utakmicu i ponekad se ljutimo na naše igrače pa kažemo da je dao na 2 slobodna bacanja dama, dobili bi utakmicu i tako dalje. A pitanje sa druge strane koliko smo pošteni prema istim tim momcima. U sledećoj rečenici, kažem, koja je meni promenila, a isti trener izgovorio, kaže da li mi treniramo slobodna bacanja u toku nedelje 20 ili 25% vremenski u toku svakog treninga, a tražimo od naših igrača da ih poentiraju, da ih daju uslovima igre. Znači mora da ih treniramo i od tada, pravo da vam kažem, ja skoro svaki trening počinjem sa slobodnim bacanjima, 2-3 minuta uvodno i posle, znači ovo nije tema treninga, ali možda jedno razmišljanje da, jer kad sam radio neke analize ranijih godina, trener sam 18 godina, kad sam ja radio slobodna bacanja, da budem pošten prema samom sebi, radio sam u većini slučajeva kad se igrač umori, tako je momci, ja sad popite vodu pa malo slobodna bacanja, znači bez opterećenja. Često da budem pošten i na kraju treninga, kada ili da kažem neko dopuni vreme, najde ostalo još 5 minuta do kraja treninga, dalje momci malo šutne slobodna bacanja, pa onda završavamo rad i tako dalje, gde su oni rasterećeni šutno, to često mehanički bez takmičenja i bez koncentracije, a kažem, posle se ljutim kad igrač promaši slobodno bacanje. Zato ćemo početi ovako vežba jedna. Ukoliko neko želi, možemo na kraju predavanja da ima dosta tih vežbica, mada i u samoj literaturi neopravdano zapostavljeno i jako malo ispričano na tu temu. Evo ovako, vi ste parove si odredio, ali tako? Znači takmičimo se odmah, radimo samo 3 minuta to. Šutneš 2 slobodna bacanja, posle ti 2 slobodna bacanja, ako si šutnuo 2-2 ne trčiš. Ako si šutnuo 2-1, trčiš do centra i nazad, simboliš neko lagano trčanje, znači pravo linijsko. Ako si šutnuo 0-2, trčiš ceo teren da ne smetaš njima, već tamo do čevne linije i onda se vraćamo nazad. Možemo da se takmičimo ko prvi do 5 pobjeda, znači možemo i tako da idemo. Red? Evo, ajde krenite možda. Ovo je deo ovako, pa
ovaj glavni deo radiš po sve ovdje, u redu. Svećamo. Do centra, do centra. Momak. Dobro, momci, dovoljno, idemo dalje. Ajde, pređite, molim vas, onda radit ćemo sve na ovom košu zbog kamere i nekog boljeg ugla, zbog sunca, tamo da nam ne smeta. Izvini sad, možeš malo smanjiš mene, ja se derem. Ja bih samo iskoristio ovaj sekund za ova slobodna bacanja. Da vam kažem da pokušajte sami u sebi, u svakom trenutku kad šutirate svako slobodno bacanje, znači da zamislite da je sad prepuna hala, da igrate finale, ne znam, bilo čega, i da je tu nekih pola koša ili dva za protivnike i da morate da date uvek ta dva slobodna bacanja. Zašto vam to pričam? Ne sjećate se vi tih trojki Saša Đorđevića koje su u principu bile uvek iste, jer je on to zaista vežbao na svakom treningu. Na kraju svakog treninga je vežbao taj neke šuteve za ta 3 poena iz tog ćoška i svake penale koje je šutirao je pričao finale bilo čega, pola koša za njih i ja moram da dam oba. Ovako, čisto neki savjet. Izvinjam se. Hvala. Momci, ajde ovako parovi, svaki par po loptu. Ruki, 4 igrača i 4 lopte ovde na centar. I 4 momka dole, bez lopte, stoje. I moramo da uradimo određene tehnike driblinga, moramo malo da dotaknemo situaciju pick and rolla. To su juče radili sa visokim igračima, mi bekovi to moramo da uradimo, da iščitamo neke situacije, ako centar visoki, ako brani kao korektor, ako iskače na liniju kretanja malog igrača, ako taj visoki ide u roll ili otvara na pop ovde, znači malo neke tehnike driblinga da demonstriramo. Vežba je sledeća, parovi znate, ajde prvi igrač koji je stanio ovde na centar, koji ispara, ti budi ovde u terenu si ovde. Istovremeno ti ćeš ovde jednim laganim trčanjem, dođeš ovde na ovu poziciju i da glubiš visokog igrača u redu, napraviš blok. Posle toga, kada on prođe nivo bloka, ti ćeš da se otvoriš tamo, praktično odi samo u aut i tvoja vežba je završena, a ti ćeš istovremeno sa ove pozicije da dođeš driblingom, znači ovde, da napraviš prednju ili možda međunožnu promenu, ajde dođi samo da stop. Ono što želimo prvo da napravimo kad se napravio prednju promenu ili međunožnu promenu, jeste da je ovde noga uz nogu, u redu. I prva situacija jeste da čitao visokog igrača, to ću ja da odglumim tako, odbrane, koji će da ostane u tom bloku, molim te, koji će da ostane kao korektor ovdje ili u dropu, što se kaže, ostaće ovdje, gde želimo sa 2 driblinga da vežeš mene kao visokog igrača, dođi sa 2 driblinga ovdje, ti se otvori samo u aut i više nisi u vežbi, a ti ćeš da naskočiš ovdje i da šutneš u redu. Ok? Ajde.
kao korektor ovdje, opa, šutno to, tako je. Tako je, ali se nazad povuci, ajde. Noga uz nogu, stani, nema, stani. Možda staneš odmah, ako kažeš. Napravi blok. Navedi ga ovdje, znači da bude noga uz nogu, ovdje. Ne da bude ovdje. Ako je leva noga, provuče se igrač odbrane, imaš problem. Napravio blok, desna noga, uz njegovu desnu nogu, a ti se otvaraj dole, baš još pazi. Tek kad ja prođem nivo bloka, nema ranije, bilo red. Znači ostani mi na tom bloku, ostani tu, evo ga. Tek kad sam prošao nivo bloka i vezujem peticu ovde, ti onda je strči dole, važi? Ajde ponovi to. Ajde. Noga uz nogu, 2 driblinga i šut, ajde. Ajmo to tehnički bolje malo, ajde. Oštro dribling, ajde, oštro dribling. Noga uz nogu, naskoči šut. Ajmo sledeći. Otvori kukove kako hoće. Tako je, dobro. Ajmo da se zagreje, ajde. Trudi se noga uz nogu, znači desna noga uz desnu nogu visokog igrača. Centar ne otvara ranije. Ne otvara ranije. Sad čeka da prođe nivo bloka. Dobro. Skok šut, ajde. Ajmo se zagreje. Noga uz nogu, da vidim, ajde. Ajde. Noga uz nogu, opa, tako, ajde. Ajmo sledeći, daj, čuvam ti ovo, ajde. Noga uz nogu, opa. Ajde. Noga uz nogu, tako je, bravo. Dobro, samo ostani dole. Noga uz nogu, da se zapne, ajde. Noga uz nogu. Dobro. Napravi kontakt sa mnom ovdje, ajde malo, počna kreći, ajde. Napravi kontakt sa mnom. Napadač, ti, bek. Napravi kontakt sa mnom, ajde. Tako, bravo, to je dobro. Dobro, dovoljno. Druga situacija, Ruki, ti ćeš da izađeš na liniju kretanja malog igrača. Ono što tražimo od beka, sve isto, bekovi, imitiraš, dođeš ovde na blok, ajmo polako po vodu. Ovde noga uz nogu, tako ostavio sam malog igrača, ali visok izašao na liniju kretanja moju. Ali nemoj tako oštro napraviti, dva driblinga ovde ga povuci, dođi i pravimo mi smeš situaciju. S tim što će biti sledeći tvoj zadatak, opet se povuci i želimo isto rješenje, ti izađi vani, isto rješenje da dođemo ovde i da šutnemo preko ovih igrača. Ajde. Pravimo mi smeš, tako, veži visokog igrača, tako je. Veži visoko, veži ga lice, odmah, to. Znači igraš s njim ti 1 na 1. Momci stavimo, samo. Želimo da bude noga uz nogu ovdje. U redu, noga uz nogu. Pa tek onda dalje, ajde. Veži mene ovdje, tako. Pravimo mi smeč, ajde. Veži mene ovdje, dobro. Igraj. Tako je, ajmo sledeći. Ajde, igraj sa njim tu. Samo malo odskoči i se nađe to. Dobro.
ajmo još malo, ajmo još malo. Licem. Dobro, idemo dalje. Taj visoki koji si sad ti u ovoj situaciji, ili tako? Otvorit ćeš se na pop ovdje. Skroz na pop široko. Istrči na liniju kretanja malo igrača, 2 driblinga unazad pivot i oštar pas ovde i završi nekim ulaznim košem. Važi? Ajde. Završi, ajde. 2 driblinga unazad pivot, oštar pas. Nizak dribling. Oštar, nizak dribling. Unazad, vuci. Sad mi zađe još 3. Nisko dribling, hop, oštar pas, završi. Dva driblinga unazad, ispivotiraj, pas. Tako je. Stanimo, momak. Ajde vidimo razliku u visini i u oštrini tog driblinga. Znači ovdje jeste neki viši dribling, tako, a on diše sad, ovaj niži dribling. Znači nisko 2 driblinga, pivot i on dobro. Ajde ponovi. Napraviš kvalitetnije. Ajde. Nisko, oštro, vidi. A ne ovo. Noga uz nogu, 2 driblinga, Jaramac, otvori pivot i onda sa puka daje pas. Tako, evo, ovo je dobro. Dobro, momci, idemo još jednu situaciju, mora se razgledamo da bi nastavili dalje. Iz 2 na 2, kad odbrana brani usmerenje. Recimo, ja sam bek ovde, želim da igram 2 na 2, usmeri me ruku ovde, stani kao bek ovde. Znači, ne da mi gore. Ti ja igramo zajedno i trebam recimo još jedan centar. Ti si taj koji će da igra ovde odbranu. Znači, ti pokušaj da napraviš blok na ovom igraču. Može tako, a ti ostani, tako. Iz usmerenja. Ono što želimo da uradite bekovi, iz ove situacije kad mi on sada ne da gore, jeste kako je čovjek ili je seo na nogu ili je licem, odlično, može ovako, da idemo driblingom ovde u sredinu, da ja vezujem peticu ovde, a ti vuci tako je dole, pravimo širinu, sad može da se uposli ovaj visoki igrač, ili ako je oskoči da naskočimo, birajte rešenje šut, ili možda podar do koša. U redu. Ajde. Napravite pod ovim uglom kako je momak uradio, seo na nogu odlično, vuci sredinom, ovo je široko gore, biraj rešenje, ajde. Biraj rešenje u sredinu, da je nam centar ovde drugi, ej, momci, mora dole bude centar, jel? Parovi isto. Ajde jač, ajde kreni, ajde. Napad, dobro, ja sam ovdje ne dam, tako, vuci široko, tako je, evo to je to, bravo. Ajmo sledeće. Sačekaj pik, u sredinu, tako je, ti široko, fino, tako je. Može asistencija dole, ajde. U sredinu, oštar dribling, niži dribling. Ajmo. Evo, 5 ovde, tako je, hop. Fino. Ajmo još jedan minut, samo malo brze, ajmo sad jako, sad ste se zagrejali, ajmo sada oštar dribling, vuci široko, tako je. Sačekaj blok, napravi slobodno jako. Jako blok, opa, dobro, široko, fino.
Sredina, na penal ide. Jaramac, na penal, hop. Tako je, širina. Na penal, hop. Hop. Dobro, hvala. Gibanje napraviti jednog momka, neka se razgibaju. Da napadamo ovaj koš. Ovdje, a igrač bez lopte malo isto. Samo malo brže. Malo brže pošto imamo 10-ak napadačkih minuta i 10-ak odbrane. Znači, dribling, pratiš ga u negdje 4 metra bi trebalo da je minimum i onda oštar pas. Suština je da nemamo usporavanje u završnici kontranapada, nego da hvataš loptu i ulaziš u trčanje, ne u skakutanje i moraš da imaš ubrzanje. Ok, najjednostavno. Ajmo, kreni, hop, pas, bližom rukom, ubrzaj. Tako je, bravo, promeni uloge. Ajmo, pas, bližom rukom, idemo, tako je, koriguj dole, treneri, idemo malo, pa sve dalje i dalje odavde, sve dalje i dalje da bi dobili malo rastrčavanja. Popović bližom rukom, ajmo, malo dalje, Dugović, sad malo iza mene, ajde. Opa, idemo malo rastrčavanja, Popoviću ne smijemo da usporimo, Popoviću moramo da ubrzamo, jel' tako? Ajde, opa, idemo. Dribling, spusti se malo pre dodavanja, spusti malo kukove, raširi, ne ulazi prerano. Idemo, još po jedan put. Ajmo momci. Dobro jutro. Prerano si unutra i nema rastojanja optimalno. Dobro. Dešava se u nastavcima, znači da ovaj igrač ne može da uđe u završnicu, pa ćemo malo samo iskoristiti one polaske u dribling što smo jučer radili. Znači Jaramaz je napred, dao si mu loptu, ti si tamo malo bočnije, ušao si znači na njegovu kretu, pratiš njegovu kretu, driblingom na dole, njegovo vraćanje bočno, znači uz out liniju. Njegovo vraćanje, jel' tako, pratiš driblingom na gore, hop, i onda ideš, zaustavljanje, hop, i ono što smo jučer hop, agresivan polazak i do kraja. Znači, zaustavljanje desna, leva, može i finta direktno, agresivno, do kraja. Ok, ajde. Idemo, hop, prati njegovu kretnju, opa, preblizu smo, ajmo, malo brže, opa, zaustavljanje finta direktnog Jugoviću, ajde, opa, finta direktnog, opa, ukršteni, tako je, malo leva noga napred, idemo, sinhronizovano, opa, tako je, bravo momci, idemo, pogled preko ramena, zaštićenom rukom, bravo, odlično, radimo kao jučer što smo radili polaske u dribling, samo koristimo u saradnji dva igrača, oštri pasovi, idemo još po jedan put, kad dođete do vas dvojice, stanite, uradite još jedan put, da, još jedan put pa stanite, ajde, idemo, pogled preko ramena, direktan, pinta, jedan dribling, ne treba nam mnogo driblinga, jedan dribling, nema driblinga ispod penala, ajmo Jugoviću, opa, tako je, idemo, to, idemo, pogled preko ramena, dobro, ajmo malo sa druge, odlično, finta direktno uđi u ukršteni, ajmo malo sa druge strane, pa idemo, znači, kad dodamo, idemo u jednu flare kretnju, opa, primamo loptu,
pa idemo kao juče, odmah po prijemu, direktno, ukršteno, produženi do kraja. Može? Ajde, vežemo ono juče i danas. Ajmo, pratim u širinu, uđi unutra, dobro, stani. Goran, stani molim te unutra. Znači, unutra pa ukrštenim široko tražimo, pa spustimo, jel tako? Ajde. Malo širine, kupi pivotom vrijeme, opa! Ne valja. Znači, tebe prati igrač koji se probija preko Gorana, daš širine, daš sebi malo prostora, pa onda dubina, jel tako, pa produženi do kraja. Razumemo se? Ajde. Promjena ritma, daj mu pravovremeno loptu, idemo. Promjena ritma, širina, dubina, prodor. Ajmo. Malo brže, navedi na blokadu. Ajmo, oba! Brže. Idemo, malo buđenje. Uz igrača. Odlično. Ajmo, promeni malo ritam. Fino. Guduriću, navedi igrača zamišljenog. Dobro. Završi, uvijek završi. Završite i vi. Kad dodaš, uđi preko Gorana, preko blokade, dole na poziciju srednjeg posta i zaustavi se u jednom kontaktu. Loptu. I onda, sa srednjeg posta, pinta unutra, direktan korak, 2 kontakta kao juče i završnica. Možemo, Jugović, ajde uradi to samo bez dodavanja, samo uradi to. Ajde, znači, baci sebi loptu, hop, naskoči u jednom kontaktu, finta, noga lopta, bravo, odlično. Ajde, znači, tamo držimo širinu dodavanja, ajde. Opa, kupi malo vrijeme pivotom, naskoči, hop, tako je. Možemo sa druge strane kao backdoor, opa, hop, unutra vani, ajmo, idemo. Opa, naskoči, unutra vani, znači, ležni direktan polazak, zaustavljanje u 2 kontakta, imali juče, jel tako, radili juče kad smo šutirali, opa, to, ajde. Opa, stani, ne možeš da stojiš ovako i da čekaš, malo fintiraš širinu, dodavanje, kupiš malo vrijeme i to. Može na front, bolje na front, vrati se, na front. Hop, Dodo, ajde, hop, uđi, fronto, bravo. Opa, naskoči, hop, direkt, ne valja, tehnički nije dobro. Opa, ajmo Gudurić, hop, promjena, ne valja. Osvoji prostor, kao juče na front door, Popović, hop, direktan, tako je. Može na prednji, može na drugi. Ajde, hop, naskoči, to, tako je. Imamo mismatch sa malim igračem, ubacimo. Odlično. Dobro. Još po jedan put. Hop, unutra, izvanredno. Brže, ritam. Daj Jugoviću loptu. Znači, sad malo po širini, malo smo šire. Neki zamišljeni blok gore, pa ćemo staviti i Gorana. Znači ovdje, Vlado, imaš nešto? A? Dobro. Navedeš ovdje na pik, kao iz rogova na tamo, pa pas daljom rukom, polazak u dribling odavde agresivan, ti si, da. Pas agresivan i ti kad ovdje čekamo da naš igrač pomogne na prodoru i onda širimo i uglavnom smo sami ovdje. Za šut. Ok, ajde. Vratiš pas njemu. Ajmo još ta saradnja, pa idemo dalje.
daljom, odmah, iz prijema, hopa, širina, široko. Dobro, ajmo malo brže. Odmah iz driblinga, pas, prodor, prati ga dole, široko, pas, diži u šut, odlično. Odmah, prijem, prodor, traži širinu, obično smo sami. Opa, to. Idemo. Bravo. Ajmo malo samo bez da damo šansu odbrani da se vrati. Da ne damo šansu odbrani da se vrati. Odmah, hop! Jaramac, čekamo malo. Znači, sačekamo malo da tvoj igrač pomogne. Sačekaš malo. Diži. Ajmo malo brži šut. Odlično. Napadni, prerano izlaziš. Dobro. Jedna mala akciona celina. Dodaš ovdje Guduriću. Pa pratiš njegovu kretnju, kreneš malo ti ka njemu, pa kad Gudurić napravi srednju promjenu i prodor, ti fler, pas, pa onda, ne treba nam Goran sad, malo više. Kad on krene sad unutra, ti širiš u odnosu na njega, jel tako? Pa onda na njegov prodor ti raširiš još jedan put i on nastavi kretnju u ugao dole, pas u ugao prodor. Ajde, i to je to. Ajmo, samo malo bliže, ovako, negdje, stop, negdje iz sredine krećemo sa loptom, pas, prati ga ka njemu, od njega, tako je, napadni, prerano, opa, malo ritma, malo pratimo, ispravi, odlično, ka njemu, stani, Jara, stop. Znači, uvijek pratimo tu neko rastojanje. On je krenuo, ti si krenuo. Promjena, on po dubini, ti širiš. Okej, ajde. Hop. Krenuo. Istovremeno. To. Opet. Nastavi. Pas. Prodor. Odlično. Ajde. Idemo još malo. Ne, povezana kretnja, znači svaki put njegova kretnja prouzrokuje tvoju kretnju. Ajde. Idemo malo. Kreni, raširi, probi, prodor. Ajmo još po jedan put. Napad, čekaj, stani. Dobro, ti si pametan i sve si shvatio momentalno. Ajde. Hop. To. Čekaj. Aj sad. Dobro. Vlado. Ništa, ja bih samo onako nešto, dve stvari, čisto neutralne stvari rekao. Znači šta god da radite, bez obzira što je to sad neka finta kretnje pa znate da ćete da dodate tu loptu, radite kao da ćete nastavite svaki put kao da ćete da date koš. Svaki put, znači kad primite loptu dole, ako trebate raditi pivot, uvijek kad primite u dovoljno širokom stavu, opteretite prednju nogu ako radite taj pivot već dole ili šta god da radite. Znači šta god da radite, koji god deo i element da radite, trudite se maksimalno, bez obzira što je ovo sad neki pokazni trening gdje nije maksimalan intenzitet, ali taj tehnički deo i ti tehnički detalje trudite se da ih uvijek radite maksimalno. Samo toliko. Hvala. Rebić, Gudurić, Vorkapić, Popović, Rebić i Gudurić. Goran samo da pomogne opet ovdje. Figurativno gubimo malo u odbrani i moramo pomagati sa prvog pasa. Znači, Rebić napada, Gudurić napada. Vas dvojica brani. Ili obrnuto. Ti si Vorkapić, Rebić. Dobro. Vas dvojica. Ovdje malo gubiš bitku. Ti si malo bliže. Ovdje ga čuvaš na 2/3 ruke, malo bliže. Sa prvog pa. Hop. Tu. I onda. Znači, pomažemo istovremeno ruka, noga i levi ležni pivot i vraćamo desni. Napadaš samo iz prostora reketa. Pošto tamo bi bili još neki igrači. I tranzicija gore. U tranziciji.
ponovo akcenat na pomozi, vrati se, u napadu pobedi 1 na 1, izazovi pomaganje, dodaj. Ajde. Spusti se u stav, prednost, pomozi. Malo, Buduriću, malo aktivnije. Ajde, igraj. Opa, odmah, trči. Veži jednog igrača, pobedi ga. Mismet, pobedi ga. Moglo je možda i malo bolje, ali pobedi Vukovića koji ne može brani 1 na 1. Veži Gorkapića pas. Ajde. Stani. Ovdje si malo bliže. Hop. Bliže rekli. Ajde. Hop. Laga, stani. Pomozi, vrati se, znači ti mu daš malo šanse. Ajde ti čuvaj Jaramaz. Hop. Ajde. Čuvaš ga ovdje na prvom pasu i ovdje ruka, leva noga i vrati. Ti napadaš samo iz reke. Ajde. Opa, idemo. Stani. Na prodor, kad vidiš da on pravi prednost, razumiješ to? Inače ako mu uđeš unutra, zatvorit ćeš ga, je li tako? Ajde. Bliže. Pomozi. Odmah, gotovo. Ajmo, trči. Sljedeći. Dobar napad, slaba odbrana. Ajmo, prednost. Stani. Bliže, znači na prvom pasu ga braniš ovdje. Ajde, tu. Zatvoreni stav, levom pomažeš, gledaš ga, vraćaj. Opa, trčanje. Gorkapić pobedi. Pobedi. Trudite se da dobijete 1 na 1, da bi olakšali. Ajmo sa druge strane. Idemo. Opa, stani. Nemojte se breguziti dole odmah, nego igrajte kao spoljni igrači igrajte. I ti pomaži kao spoljni igrač. Ajde, bliže malo, stani. Stani napadaš dirigovano malo bliže, gotovo uz reke. I napadaš samo iz reke. Ajde. Pomozi, nisi pomogao, stop. Moraš suštinski pomoći. Sad ti je desna ruka, desna noga i vraćaš levim ležni pivot. I to je tehnika, to mora da se vežba. Nemoj na pete, prednji deo stopala, agresivno. Čuvaj ga. Brže, ajmo Nemanja, ovo je Jare. Pobedi ga. 2 na 1, zašto si stao? Ajde, idemo još jedan. Napravi prednost. Pusti se Guduriću. Trči, pas, otvori, visoki, nisko, napadni, ostani, brže. Ajde, prednost, bravo. Malo slabije dodavanje, inače dobro. Još jedan put. Ajde. Napravi blagu prednost, pomozi, moraš da ga vidi, stani. Znači, pomoć, desna ruka, desna noga, alo. I brzo tražiš vizualni kontakt, ne možeš ostaviti igrača iza sebe, brzo tražiš svog igrača, bliže malo. Ajde. Pomozi, vrati. Brže vraćaj. Idemo. Dobro, ajde još malo. Ovdje Goran pravi prednost napadaču u prodoru po bočnoj liniji. Odbrana Redić, odbrana Gudurić. Ovdje, skroz blizu, na srednje, ovdje si napadaš sa penala. Znači kad napravimo malu prednost po dubini, onda napravi, po dubini blago, vičeš pomoć, ali vraćaš se tako da vidiš ovoga, znači ovdje kupuješ vrijeme njemu, a moraš da ga vidiš. Možeš ovako, ne znaš gdje je, jel da? Vraćaš se punim sprintom, zatvaraš sredinu. Ajde. Gore isto, tranzicija. Tako je. Vraćaj, bez preuzimanja, ali ako je preuzimati je. Ajde.
Opa, pomoć, vrati. Trči, trči. Idemo. Pobjedi ga. Kroz sredinu, 20 kuću. 2 na 1. Bravo. Ajde. Malo brže. Nemanja, Jare, tako je. Sa penalta. Prednost, viči. Pomoć, vraćaj, ruka. Trči. Hop, 2 na 1. Nemanja. Jare, brže pas, rani pas, iznad ljudi manje. Ajmo još malo. Vraćaj Popoviću. Još 2 minuta, je tako? 2 minuta. Ajmo još malo. Stani. Imamo dirigovan ulazak ovdje. Dirigovano uđemo. Ajde. Jugović, traži pomoć, viči pomoć, ajde. Prednost. Vraćaj. Ne skači Jaramaz. Idemo. Od vas je krenuo. Dobro. A još imamo jednu vježbu koja je jako važna. Znači, krećemo odbrana od kontranapada. S tim što je napad u velikoj prednosti. Znači, odbrana je, tamo stanete na 6.25. Vorkapić, staneš na 6.25, a Gudurić Bebić koji brani je iza te, ovako, znači kost, ovako, lice u lice, kost u kost, podlaktica u podlakticu. I vi isto tako, ok. Znači, ja sam dodavač i ja sam prvi pas. Isto tako, odbrana je u hendikepu, su crveni, kost u kost, ok. Ja loptom u tablu, vi pun sprint, imate mogućnost 2 dodavanja. Ja sam prvi i vi imate još drugi pas. Vi, odbrana, znači što je moguće pre na liniju dodavanja da se spusti ispod zadnjeg igrača. Može, ja bacam na bilo koju stranu. Ajde, sprint! Što ovdje je? Ja sam u sredini, jel tako? Ti nema šta ti više u sredini, lopta je u sredini. Ajde. Kost u kost. Ajmo Popović, sprint! Trči Gorka! Halo. Jedan dribling ne može biti prstao pas. Ajmo strela, ajde. Idemo. Kost u kost. Tako je. Sprint! Ajde još jedan put. Moraš neku prednost napraviti. A ti, ako si odbrana, nemoj trčati iza njega. Nemoj trči da bi spriječio dodavanje, razumeš? Malo logike. Ajde. Opa! Pas! Sprint! Idemo još malo, još po jedan put. Brže. Ajde, kost u kost. Ajmo Gudurić! Popoviću, zašto? Gudurić. Ja sam u sredini, činiti, jel tako? Ajde. Brže. Ajmo Jaramaz. Pas. Sprint. Bravo. Dobro. To bi bilo to, ja bih malo odmorio. Mali odmor. Trojke. Aha, pokojamo. Ajde napravimo da malo spojimo. Juče smo radili ovaj blokom, smo radili širinu saradnja igrača sledeće se strove druga vežba je bila kada je igrač ovde. Uz te stepeni, treći tamo i kad radim ovdje sredinu pa pravim pivot. U redu, oni se sreći pa pravim pivot, pas, drugi treći da završi za crveno koša. Možemo to? Stani treći, pusti kola dole. Može sve stavljati. Ajde, krebi.
Završi. Dobro. Ajmo sledeći. Samo malo da ponovimo. Sve njemu loptu ovdje. Sve njemu loptu ovdje. Sljedeći treći igrač. Papira zato što čujem na listu vidim. Ajde. Ajde. Znači, završi. Treći na priči gotovo s iskratno. Samo da ovo navrano, treba na uvodnom delu vrte. Isto. Može vrlo. Ajde. Biraj stranu. Stani. Nemoj da se krećeš, sačekaj da se on zaustavi. Ostaješ ovdje kao strelac. Sačekaj se zaustavi kad kreje da prevotira puni prazan prostor. Momci, posle ove igramo 3-3. I koristit ćemo ovu krediju kao osnovno u igri 3-3 gol. U redu. Pravi pivot koji je stajnimo da se kreće. U redu. Ajde. Op, pivot. Tako, dobro. Ajmo dalje. Dobro, treći igrač. Ajde, završi. Ovo jasno. Zagledajte, momci. Iće jedna trojka ovdje, nađemo 3-0. Sledeća trojka jeste dole. Prvi igrač evo ovdje na centru. Drugi, treći. Igramo 3-3. Dođemo vam. Malo da definišemo principe igre u odbranu. Ako je to centralna, ova pozicija ovdje, ja ću reći 4 informacije. Prva jeste udaljenost od igrača. Vi se svi poznajete, je li tako? Radite zajedno, trenirate i znate ko je brži, ko je sporije ili sam iste brzine. Moja procena, ako sam sporiji igrač od ovoga, nema potrebe da mu igram blizu, ovdje na pola terena, već ću malo da oskočim. Ukoliko sam brži od njega, priću jako agresivno ovdje i bit ću na pola metra. Ukoliko sam cenim da smo iste brzine, on ima loptu, ja bez lopte naravno, to će biti negdje na udaljenosti jednog koraka, 1 metra dužine ruke. To je prva informacija. Druga informacija jeste da je glava na loptu. Koliko dribla desnom rukom, stani, u mestu moje, tako, moja glava jeste na loptu. Koliko ovdje na drugoj strani, jeste glava na loptu. Još jedna informacija koja je jako bitna, to je ako driblaš desnom i glava je na lopti, recimo tu sam na metar udaljenost, da je ova ruka, desna ruka, da brani prednju promenu. Da ne dozvoljamo igraču da me šeta desno-levo, već da je moja ruka stalno aktivna, da pokušam da uhvatim taj tajming prednje promjena i da njega kao napadača teram na neke sporije promjene, to su neke međunožne ili neke leđne promjene, da će mu biti mnogo teže da me probije u igri 1-1. Dođe vam ovdje, dođe vam. Koliko je to odbrana ovdje pod 45? Trebaju mi još 2 igrača, dođite vas, momci. U stvari igrate vi napad i dođite trojice crvenih, dođite vam. Jarmaz, čuvaš njega, ajde, podelite se. Ajde malo brzo, ajde. Kad je lopta na ovoj poziciji ovdje, ti će da se pomeriš na 1/3 od svog igrača na 2/3 od igre 1 na 1, ti će biti malo niže dole. Tvoj zadatak ovdje na bočnoj poziciji jeste da nikako ne dozvoliš sredinu. Znači ovaj igrač da ne probije u sredinu. Opet je parla stav, što ne znači da mu otvoriš stav, da mu otvoriš kapiju skroz tako da on ode lagano dole. Ja se razumem. Znači aktivnim nogama i braniš mu sredinu. Koliko se desi da on ostvari tu prednost i krene dole, samo malo. Prvi igrač koji je najbliži Čeonoj, samo se vrati gore, molim te, da definišemo njegovu poziciju. Ti budi ovdje Nevice reketa, ti se kreće gdje god želiš, ti si 1/3 od svog igrača, 2/3 od igre 1 na 1, ali malo dublje dole, molim te. Ukoliko se desi ta situacija da on krenuo dole, ti ćeš ići na pomoć ovog igrača, a ti se spuštaj dole na jednaku udaljenost između 2 beka. I ideš na prvi pas. S tim što ukoliko on preti zicerom, brani zicer ovdje, je u redu? Odnosno, baci pas gdje god želiš, ideš na prvog igrača, ti rotiraj nazad, isto to tvoja igra ovdje, znači ne idem u sredinu, malo da ga više usmeravaš na čelnu liniju dole, ukoliko se desi prodor, tvoja reakcija, ti ideš dole, braniš zicer, odnosno ideš na prvi pas. Jasno ovo, ljudi? Ajmo da uradimo, ajmo gore 3-0. Momci, igrate napad, igrate odbranu, pa ste sa strane, važi. Igramo 3-0, 3-3 ovdje. Evo, postavi odbranu, delite ljude kako želite, igramo 3-3. Ajmo ovdje da napravimo, ajde. Ajmo, op, pas, ajde. Op, naša. Završi,
izvedu loptu, stani, nisam predstavnik, davanje preko srednjeg igrača, zaboravio sam se. Izvedu loptu preko srednjeg, davanje preko srednjeg, može? Ajde, preko srednjeg, ajde. Imate 2 driblinga tu. Ajmo sledeće. Još jedna informacija, u poziciji ovde napadača imate pravo na 2 driblinga samo. 2 driblinga ovde. Ajde. Svaki igrač 2 driblinga. Završi. Idemo. Preko srednje, oštar pas. Imaš 2 driblinga pravo, ajmo. Igra 1 na 1. Tako je. Momci, svako ima pravo na 2 driblinga i slobodno veži igrača 1 na 1 igre. Znači želimo da igrate ovde 1 na 1. Još jedna situacija, juče smo radili, samo sekund molim, delo. Juče smo radili, dođi, onu situaciju uručenja, tako bilo, pa si ja kao centar, a ti si dolazio ovde, tako pa si otišao ovde. Isto se dešava, možemo ti ja kao bekovi, da idemo na uručenje, da ti dođeš driblingom ovde meni, pa ja nastavim dalje. Ukoliko se ova situacija desi, preuzmite ovo, bekovi priču, preuzmite ovo, igrate po ovim principima 1 na 1, kako sam rekao, znači glavna lopta, udaljenost, prednja promjena dole. Ajmo. Širina, smijesi problem, ajde. Završi, ajde. Preko srednjeg udavanja, idemo. Ajde, ideš dole. Imaš dribling, veži igrača. Ne idem u sredinu. Dobro. Ne idem u sredinu. To je dobro. Ajmo sledeća trojka, znači napad, odbrana, pa sa strane. Idemo. Oštar pas, ajmo preko srednje, idemo dribling, veži igrača. Jeramac, sve je bilo dobro s tim što jedna informacija koja je takođe jako bitna. Momci, nemojte dozvoliti da su mnoge, da kažem tako, mrtve. Da sa mrtvih nogu čekam da igrač ima reakciju prodora, kreni nedostrano, pa onda ja reagujem. Ne, nego su mnoge stalno aktivne. Znači, ako sam ja taj koji dolaze loptu, znači aktivne su mnoge, glava na loptu, paralalan stav, udaljenost o kojoj smo... Znači, aktivne noge, nemoj da čekaš reakciju napadača da bi ti reagovao. Iz odbrane pokušaš da napadneš, a ne stalno da se braniš. Ajde. Evo, samo ovo radi, ajde. Jedna više informacija, ajde. Da vidimo to ovaj, da vidimo. Idemo. Ajde, igraj, slobodno. Imaš 2 driblinga, sve u redu. Veži igrača. Ajmo sledeći. Idemo. Pas. Tako je, evo ga prodao, op. Fino. Ajmo sledeći. Gdje si njega sve uradio? Ma bez igrača, nemoj treba da se bude bez ova se snage. Parlan stav, glava lopti, noge rade, parlan stav, bravo, evo prednja promjena, bravo Jeramac, pomoć dole, dobro, stop. Momak, koja je bila informacija? Ne damo sredinu, jel da? Zapamti, dobar napadač, uvijek ide u sredinu, malo lošiji, će da bira dole, Čeon, ti si pogrešio, ajmo sledeći, nema veze, ajde. Samo sekund, izvini. Stani. Samo sekund, izvini, znači u ovoj odbrani, taj polazak u dribling, gde god je igrač, uzmi loptu, molim te, samo čisto da to i pokažem. Znači, prišao si igraču za kasnije, si nije bitno, ali si mu prišao.
usmeravaš ga, šta god radiš, nije ni bitno. Nemojte napadati loptu, naravno. Sad kad on kreće u dribling, ne branim ga prvim korakom nazad, nego gdje god da kreni bilo gdje u koju stranu. Znači ideš korak unapred, ka njemu. Znači ti tražiš taj kontakt i želiš da budeš i dalje agresivan. A ne braniš tako što ćeš da se vratiš korakom nazad i otvoriš mu prodor i bilo šta. Toliko sam. Ja, hvala. Ajmo dalje, ajmo dalje. Momci, ajmo svaka trojka još jednom da napravi. Izvažaš, možeš. Ajde, ajmo. Evo, vi krećete, idemo. Pas, malo ljubav, ajde. Pivot, pas, čitaj ga, širina dole, pusti loptu, idemo, pas, dribling. Ne damo sredinu, odlično! Dobra odbrana. Ajmo sljedeći. Pusti kola, dribling. Ajmo, širina. Idemo dalje. Tako je. Stop. Sve si uradio dobro, s tim što nemoj. I Vlada ti je to rekao, ne ta ruka dole. Kaže se telom na liniju kretanja malog igrača i on sve napravi. Ovo je uvek dole faul. I još jedna trojka ostala za kraj. Ajde. Ajmo, nemojte rugamo. Znači, kontakt kad odne ljudi. Čisto, pokaže ruku, ne bez sredine. Ajmo za kraj još, ajde. Pivot, fino, gore, dobro. Pivot. Završi. Idemo, ajde. Osta pas. Parla stav, rade noge. Dobro, ne daj sredinu, fino. Zagradi. Dobro, momci, dovoljno, hvala. Pinko. To bi bilo to. Takmičenje u šutu Rebić, Gudurić i ko je treći svetli? Ajde. Znači, Rebić do ovde, Gudurić tamo, jedna lopta. Znači, radimo na 2 koša, 3 trojke. Suština je da imamo malo saradnje, pošto malo zapinje oko onog ugla postavljanja blokade i navođenja na blok. Pa ćemo samo malo tu insistirati. Malo bliže, dodamo Vorkapiću i uđemo njemu u front. Znači, desna noga malo napred, desna. Unutra, rame u rame, bliže, vani. I sad ti iz ovog stava, hop, ne podižući se, tu. Ti njemu u backdoor. Znači, desna noga naskoči, ti desna malo napred, unutra, vani. Dignem i ovo je 2 poena. Ako ne padne, a ti daš zicer, to je još 1 poen. Ako padne, nema zicer. Jel' tako? Do 21. Jel' me razumete? Ajde malo probajte svi. Jugovićevi gore, 1 lopta. Gledajte samo ovdje, gledajte ovdje. Goran će da radi malo sa ovima gore. Znači, važno nam je da imamo dobro postavljanje blokade, navođenje. Kad je lopta dostigla najvišu tačku, procenjujemo gdje će se odbiti. Ako je uhvatimo, to je zicer. Ajde, pas, front, ne podiži se, backdoor, 2, plus 1, znači nema 2, ima samo 1. Ajde, i probajte malo bliže. Pas, Jugović, front, unutra, vani. A šta ćemo sa blokom? Ajde. Idemo. Probaj, pas, front, ne podiži se, front, trčanje. Stani, alo. Imamo 1 front i 1 backdoor, jel' tako? Znači, ka lopti od lopte od ovdje. Hop, alo, naskoči, ajde, pas. Dobro. Sad se takmičimo. Ajde, mi smo takmičari, sve je ovo kozmetika. Ajde malo vidimo ko će da pobedi. Ajmo, opa! Navedi Vorkapiću, slaba tehnika. Ajmo Vorkapiću. Opa.
front, opa, dole, uzeo, ne menjamo poziciju, alo. Moramo biti koncentrisani, bre, trening je molitva, možemo tumarati, znači moramo znati o čemu se radi. Imamo igrača koji je dao zicer, on hvata loptu, dodaje na stranu, možemo tumarati. Još jedan put, pripremi se, idemo. Pas, opa, procenjuj gdje će lopta, daje zicer do 21, izađi Dugović, opa, proceni, nemoj napamet da skačeš, alo, odozdo, ajde, nastavi, pas, front door, back door, koncentracija Slava koncentracija, opa, do 21, navedi Popoviću, opa, nema navođenja Vorkapiću, nema navođenja, samo tu maraš. Popoviću, ti si uzeo loptu. Vorkapiću, bre, ostani gore. Jaramac, ti si uzeo loptu i ti nastavljaj. Jaramac, ti si na ziceru bio. Opa, Popović sa zicera. Dobro. Malo zahteva i neke druge pažnje i koncentracije, ali bit će sad bolje. Samo promenite strane. I idemo sljedeću stvar. Znači, dodamo na stranu, idemo gore. Backdoor, kaj lopti odlov, dodaš gore Vorkapiću, ti njemu tamo na front. Opa, dobro, vi ste i mladi, možda niste imali toliko susreta s tim. Znači, nećemo šutirati za 3 poena, ponovo je 2+1, pripremi se, hop, idemo, pas, navođenje, ugao blokade, hop. Opa, otvori se u šut, ne podiži kukove. Pas, gore, tamo. Bravo, ajmo naglas, idemo. Pas, izađi gore, spusti se u stav, otvori se, šutni, uhvati je, 2, procenjuj gdje će se odbiti, op, to, hop, šuti, no ti njega da čekaš, nemoj da ga čekaš, ajde, dalje, hop, Uglovi. Dobro. Ko je dobio? A prvu isto vi. Bravo, odlično. Idemo još, dođite malo. Ajmo oni parovi kao malo pre što su bili kad smo radili saradnju 2 igrača. Dobro, odlično. Da vidimo. Imamo znači ovdje
4 crvena i imamo ovdje 4 bela. 4 bela. Vi ste crveni. Bravo. Dobro. Znači, malo ćemo da vežemo ono što smo malo pretrenirali kao saradnju i jedno takmičenje u šutiranju. Pa idemo. Jugović i Rebić sa dve strane. Vi se samo malo pomerite, a vi ćete raditi na drugom košu. Dve lopte. Vi sa ove pozicije, kako prodire Jugović, ti pomeraš dole, tako je, dodaš, opa, pa onda iz prodora ti njega tražiš tamo. On šutira i sve računamo po jedan. Istovremeno, Guduriću, podigni se gore. Istovremeno, to daš njemu, hop, i ulaziš u ovaj prostor, on iz prodora tebe, u ovaj prostor. Saradnja dva igrača, samo ovdje imamo četvoricu koji broje zajednički koševi. Može, dve lopte. Gledajte, znači, dve lopte. Ovdje kao iz drogova, pas, ispuštam se, on prodire, hop, šut, on hvata loptu, ide gore i samo menjamo, razumete? A? Za dva, sve za dva. Ajde, polako, krenite, ti njemu, daljom rukom, hop, ispuštaš, ti njemu. On u prodor i tebe traži tamo, ti šutiraš, jel tako? Ajde, još jedan. Odozgo, pratite. Samo dodajete daljom rukom, hop, njemu, hop, dobro. Sad, ova dvojica koja uzimaju lopte i vi idete gore. Brže. Sarađujete, isti igrači sarađuju. Kreni, dodaješ njemu, odozgo se spuštaš na dole. Ti i širiš tamo. Ti u prodor tražiš njega. On odmah iz prijema šutira. Probajte gore sa Goranom, ovi crveni, ajde. Znači, isto ono što smo radili malo pre, samo sad brojimo za 1 minut koliko će četvorka da da poena. Brojimo koliko će jedna četvorka da da poena. Ajde, probajte, Jaramac, probajte. Prodor. Dobro. Nema jednostavnije, ne postoji jednostavnije. Znači, ovaj doda, tamo daljom rukom doda, agresivno, popuni, suprotni, idemo u prodor kroz sredinu prodor i tražimo tamo suprotnog igrača. Za 1 minut koja će četvorka dati više poena. Pripremi se, idemo! Šut, bravo. Vi uzimate lopte, Popović, Gorkapić, dižete se gore, prodor, pas, popuni tamo na prodor, šut, bravo, ajde, prati, nemoj, Jugoviću, nemoj da stojiš, Jugović, moraš da pratiš kretnju ovoga igrača, ajde, pratite kretnju jedan, uzima, trčiš gore, opa, idemo, prodor, sad kad on krene, kreni i ti, bravo, 10 sekundi, opa, ajde, pratite kretnju, širi, šut, dobro, Jaramac, koliko je bilo? 2, 7-2. Ajde malo, jedno 5 sklekova. Ajmo Jaramac, povedi ekip, 5 sklekova. Brže. 2 poena za minut. Boga mi, muka. Zamijenite koševe, možda će vam ovi koševi bolje prije. Ajde, brže. Lopte gore. Saradnja dva igrača, a brojimo u četvorkama. Pratimo, ajmo, kreni, sad. Prati ga. Tako je.
Brojimo na glas, brže. Iznesi loptu, iznesi loptu, iznesi loptu. Napad, prati ga, prati ga, prati, prati, prati. Prati ti njega, prati ti njega. Opa, bravo, bravo. Brže, 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 brže. Opa, idemo, idemo. Brže, 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 brže. Brže. Naglas Rebić. Ne skači Guduriću. Izvesi. Prati, prati. Stojiš Jugoviću, samo stojiš Jugoviću. Podignite se, prati kretnju, Guduriću, prati kretnju. Prati kretnju Rebić. Koliko? A vi? 5. Dobro. Dobro. Vlada Dragutinović, završna reč. Pa ništa, ja bih iskoristio samo jedan mali kratak savjet, jer ono što sam vidio na ovom treningu, posavjetovao da koristite fintu. Da li će to biti finta šuta, finta polaska u dribling, finta dodavanja, bilo šta od tih stvari. Naravno, to sve zavisi od trenutka gdje ste primili loptu i tako dalje, ali moj savjet bi vam bio da u svakom primanju loptu iskoristite jednu od tih finti, bilo koju šta vam odgovara u tom trenutku, ili tako. Jer šta time dobijate? Prvo, smanjujete startnu agresivnost odbrane i dobijate sebi na nekom vremenu da ispratite neku ideju vašeg saigrača, da li je to neko utrčavanje, neki blok ili bilo šta ostalo, i vrlo lako čitate neku taktičku varijantu, da li je to individualna taktika ili timska taktika protivnika. A sama ta finta vam ne možda gubite jedan delić sekunde, ali dobijete mnogo više. Znači, trudite se, u svakom privoju napravite bilo koju fintu, koja god vam odgovara. To je to. Hvala Vladi, hvala ovim momcima. Aplauz, zahvaljujem. Bravo, bravo. Ajmo, ajmo. Na 1, 2, 3. 1, 2, 3. Srbija! Tu su kolege Simona.